Osobe sa invaliditetom u Srbiji još uvek nisu u mogućnosti da se na odgovarajući njima dostupan način kreću na javnim mestima. Koji su u tom smislu sada najaktuelniji problemi? Razgovaramo sa Ljupkom Mihajlovski, predsjednicom Upravnog odbora Saveza za pristupačnost Srbije i takođe koordinatorkom Kancelarije za studente sa invaliditetom na Univerzitetu u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na prilici da govorimo o ovako jednoj važnoj temi danas. Ovo je zaista važna tema, ali da približimo malo našim gledaocima čime se bavi organizacija Savez za pristupačnost Srbije. Savez za pristupačnost Srbije bavi se jednim jako teškim poslom, a to je da pokušava da dokaže ono što je u suštini očigledno, a to je da nijedno društvo ne može sebi da dozvoli da isključi 10 do 15% populacije, kako na tržištu rada, tako i da ih učini ekonomski neaktivnima. I mi zapravo dokazujemo da isključivanje osoba s invaliditetom time što svakodnevno se suočavaju sa brojnim barijerama zapravo nije ekonomski efikasno. Šta to znači da prevedem? Ako osoba s invaliditetom ne može da ode, na primjer, u neko turističko mesto, jer neće moći da pronađe hotel u kom može da boravi, takođe osobe najčešće idu sa svojim članovima porodice negde, vi ih praktično tim isključujete iz društva i onemogućavate da oni funkcionišu onako kako funkcionišu drugi ljudi. Tako da se mi trudimo da objasnimo da je pristupačnost važna za sve ljude, a pre svega za razvoj cele naše zemlje. Koje su trenutno najvažnije aktivnosti koje sprovodite? Pa mi trenutno sprovodimo dva projekta. Jedan je projekat koji se tiče procene pristupačnosti banjskih lečilišta u Srbiji i za to smo dobili podršku Crvenog krsta, odnosno to je subgrant Evropske unije i trenutno se bavimo time da podignemo svest kod građana u našem društvu da ne zauzimaju mesta obeležena za osobe s invaliditetom, parking mesta obeležena za osobe sa invaliditetom. A da li se u Srbiji radi na unapređenju pristupačnosti? Pa kratak odgovor bi bio da, ali malo Na koji način? Da, malo duži odgovor bi bio da, nažalost, mi nemamo strategiju uklanjanja barijera i strategiju unapređenja pristupačnosti i da se stvari uglavnom rade ad hoc i da se gasi požar, ali nemamo jasan plan koje institucije je prevashodno neophodno učiniti pristupačnim da bi uopšte osobe s invaliditetom mogle dalje da razmišljaju o obrazovanju, o zapošljavanju, o osnivanju porodice, o učešću u kulturnim manifestacijama, sportskim i tako dalje. Sad spomenuli ste banje. Kako je moguće da banje nisu pristupačne? Pa moguće, ovako, mi smo obišli 6 banja širom Srbije, teritorijalno raspoređeni tako da pokriju celu Srbiju i ono što smo videli na prvom mestu jeste da naše banje zaista imaju vrhunske stručnjake u oblasti fizikalne medicine i to je nesporno. Međutim, videli smo i to da mnoge banje imaju teškoća sa infrastrukturom, što samim tim utiče i na pristupačnost. I, nažalost, nijedna banja koju smo obišli nije u potpunosti pristupačna. Neke banje jesu bolje situacije od ostalih, ali ja ne bi ovde nikoga da imenujem. Nisu sve u istoj poziciji po pitanju finansiranja, po pitanju svega, ali to je, nažalost, to je posledica toga što Ministarstvo zdravlja nema jasan plan kako da zdravstvene institucije učini pristupačnim osoba s invaliditetom. Znam da zvuči neverovatno, ali recimo ako vi ležite na nekoj klinici, ajde sad opet ne imenujem koje klinike, teško da ćete moći da nađete toalet u kojoj osoba koja je korisnik kolica može da uđe, na primjer. A koliko je u stvari važno da osobe sa invaliditetom borave u banji makar jednom godišnje? Pa izmenom pravilnika davne 2012. godine mnogobrojne osobe ostale su uskraćene za to pravo, zato što je jedan od uslova, na primjer, za ljude koji imaju paraplegiju, da vi imate otpusnu listu, dakle da ste ležali u bolnici, što mnoge osobe nemaju, a opet s druge strane, time što im je onemogućeno da makar jednom godišnje dobiju taj banjski tretman, one dolaze u rizik da jednog dana zaista budu hospitalizovane jer se zdravlje vremenom i godinama pogoršava. I mi mislimo da je za državu jeftinije da preventivno osobama s invaliditetom obezbedi banjsko lečenje jednom godišnje, nego da osobama s invaliditetom se zdravlje pogoršava i da završavaju u bolnicama na hiruškim intervencijama, što je daleko skuplje od toga da ulažemo u preventivu. A jel imate nekog iskustva kakva je situacija u drugim zemljama regiona? Pa imamo, nažalost, i to je jedan od razloga, mislim, nažalost ili na sreću, jedan od razloga zbog čega smo pokrenuli ovaj projekat, zapravo da mi čak i ako ne dobijemo preko fonda banju, nego hoćemo da platimo sopstvenim novcem sebi rehabilitaciju, mi to radimo u zemljama u okruženju kao što su Mađarska i Slovenija, zato što ovde nemamo pristupačne banje i
i koliko sam čula, direktori naših banja su išli u obilazak da nekako pogledaju primere dobre prakse kako bi ih ovde primenili. I ja zaboravila sam da kažem na početku da smo imali sastanak u vladi Republike Srbije. Tu smo naišli na jedno razumevanje predsjednice vlade i okupili su se iz Ministarstva građevine, PIO fonda, Ministarstva zdravlja, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstva za javna ulaganja, koje je takođe bitno ministarstvo jer oni daju novac za obnovu tih banja. I negde postoji naznaka da će se ovo pitanje u skorije vreme otvoriti i postati tema za Vladu Republike Srbije i za Ministarstvo zdravlja i mi se nadamo da će doći do unapređenja uslova za osobe s invaliditetom. Velika je tema i ovo što ste doneli kao flajere. Dakle, mesta za parkiranje za osobe sa invaliditetom su takođe podjednako važno pitanje. Znamo da se često ne poštuje upravo taj prostor i za tu namenu. Kolika je kazna za parkiranje i da li tu nešto može da se promeni? Da, to je još jedna inicijativa koju smo mi pokrenuli koja se zove Ne na moje mesto. Mogu građani da zaprate naš Instagram nalog. Dobili smo podršku Trag fondacije u okviru programa javnog zagovaranja. Hoću da kažem da je veliki problem što građani ne razumeju u kojoj meri otežavaju funkcionisanje ljudi sa invaliditetom kada im zauzimaju mesta i ograničavaju njihovo kretanje. Kazna je 5.000 dinara i mi smo takođe u nekim pregovorima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa komunalnom milicijom, da se ta kazna poveća pošto slede izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i mi mislimo da je jedna od mera kažnjavanja, ali takođe mislimo da treba unaprediti i sistem izdavanja nalepnica. Evo, ako neko može da zoomira, ovo je nalepnica koju ja koristim za ovu godinu, koju sam dobila naravno od Sekretarijata za saobraćaj. I vidite, ona je vrlo jednostavna za falsifikovanje. I do nas dolaze informacije da su mnogi građani falsifikovali, jer ovo zaista u svakoj malo boljoj kopirnici ili štampariji možete da napravite, jer prosto postaje nemoguće da odjednom su sva mesta zauzeta od strane automobila koji imaju te nalepnice. I mi smo do toga pokrenuli tu akciju gde molimo građane da nam fotografišu nepropisno parkirana vozila, da nam šalju te fotografije, ali svakako je plan da uputimo jedan apel da se pooštre kazne i da se unapredi sistem. Takođe, i to moram samo da napomenem, da smo uz pomoć predsjednice vlade omogućili ljudima s invaliditetom da je preko e-uprave moguće naručiti ovu nalepnicu i to nama mnogo znači jer je pre toga postupak bio dosta komplikovan, ali kažem, nekako se pojavilo previše ovih nalepnica i dovodi se u sumnju da ljudi to falsifikuju i mi smatramo da to mora najoštrije da se sankcioniše. Ja se nadam da u budućnosti nećete imati takvih problema, ali vi ste i koordinatorka Kancelarije za studente sa invaliditetom na Univerzitetu u Beogradu. Šta je to što studentima treba poboljšati u oblasti samoj pristupačnosti? Kakva je tu situacija i kako je tu stanje? Da, mislim, situacija je generalno kada je pristupačnost u pitanju u Srbiji bolja nego što je bila ikada. Nikad nije bilo bolje, prosto vreme se menja, ulaže se u pristupačnost, ali i dalje su visokoškolske ustanove nepristupačne, studenti imaju brojne barijere, nemaju pristupačan prevoz do fakulteta, ne mogu da koriste zgrade ravnopravno sa ostalim studentima i zaista želim još jednom sad na kraju da vam se zahvalim što ste me pozvali i što omogućavate evo i ovim prevodom na znakovni jezik za gluve osobe. Prošle nedelje je bio Mihajlo, vaš gost. Jako je značajno da podižemo svest kako kod donosilaca odluka, tako i kod građana i hvala vam na tome. Jer smo apsolutno ravnopravni. Hvala vama što ste bili gost Telemastera.